Mu myaka 10 ishize u Rwanda rwabaye kimwe mu bihugu byihuta cyane mu iterambere ry'ubukungu muri Afurika. Inyubako ndende, amahoteli agezweho, inganda n'ibigo by'ubucuruzi bigenda byiyongera umunsi ku wundi. Ariko se ni bande bari inyuma y'ibi bikorwa? Ni bande bubatse amasosiyete akomeye kandi bagira uruhare mu guhanga imirimo no guteza imbere ubukungu? Muri iki kiganiro tugiye kureba abakire 10 bafite imitungo ibarirwa muri za miliyari. Harimo abayobozi bakomeye ndetse n'abashoramari bafite ibigo binini ndetse n'inganda zikomeye cyane. Wowe tugiye kubana muri iki kiganiro, inkunga tugusaba no gukanda subscribe kugira ngo uzakomeze kubona ibiganiro nk'ibi. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Urasabwa kureba iki kiganiro kugira kirangiye kugira ngo wemare amatsiko ndetse unasobanukirwe akantu ku kandi. Ku mwanya wa 10 turahasanga uwo bita Sina Gerard. Sina Gerard ni umwe muri ba rwiyemezamirimo bazwi cyane hano mu Rwanda. Yavukiye mu murenge wa Nyirangarama, aho nyuma yaje gutangiriza urugendo rw'ubucuruzi rwamugeza umwe mu banyenganda bazwi mu gihugu. Mu myaka ye ya mbere, Sina Gerard yatangiye ibikorwa by'ubucuruzi buciriritse, agurisha kandi atunganya umusaruro w'abahinzi bo mu gace k'iwabo. Icyo gihe yabonaga ko umusaruro mwinshi wapfaga ubusa kubera kubura inganda ziwutunganya. Nyuma yo kubona icyo kibazo, yafashe icyemezo cyo gushinga Urwibutso Enterprise. Mu ntangiriro, iki kigo cyakoraga ibikorwa byo gutunganya ibikomoka ku mbuto n'ibiribwa, ariko uko imyaka yagiye ishira, cyagutse kigera ku bindi bicuruzwa byinshi. Kimwe mu bicuruzwa byamenyekanishije cyane Urwibutso Enterprise ni akabanga chili oil. Iki gicuruzwa cyatangiye gikoreshwa imbere mu Rwanda, nyuma kigera no ku masoko mpuzamahanga, gituma izina rya Sina Gerard rimenyekana hanze y'igihugu. Uretse akabanga, urwibutso, amazi, ibikomoka ku mata, ibiribwa bitandukanye n'ibindi bicuruzwa, ibi byafashije kongera agaciro k'umusaruro w'abahinzi no gutanga akazi ku bantu benshi. Mu rugendo rwe, Sina Gerard yagaragaje ko kubaka uruganda rukomeye bitangirira ku gitekerezo cyoroshye cyo gukemura ikibazo kibangamiye abaturage. Ni urugero rw'uko kwihangana, gukorana n'abahinzi no kongera umusaruro agaciro bishobora kuvamo ubucuruzi burambye. Sina Gerard kugeza kuri ubu akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 12,900 by'amadolari. Ku mwanya wa 9 turasanga umushoramari mu buhinzi witwa Alfred Nkubiri. Mu rwego rw'ubuhinzi hari izina rimaze imyaka myinshi rizwi cyane. Alfred Nkubiri azwi nk'uwashinze Enterprise Nkubiri Alfred and Sons cyangwa se INAS. Ikigo cyabaye kimwe mu bikomeye mu gutumiza no gukwirakwiza inyongeramusaruro z'ubuhinzi mu Rwanda. Mu gihe ubuhinzi ari inkingi y'ubukungu bw'u Rwanda, kubona ifumbire n'ibindi bikenerwa n'abahinzi byabaye ingenzi mu kongera umusaruro. INAS yubatse umuyoboro wo kugeza izi nyongeramusaruro ku bahinzi hirya no hino mu gihugu. Uretse ubucuruzi bw'ifumbire, ibikorwa by'iki kigo byagarutse no mu kubika no gutunganya imyaka. Ibi byafashije kugabanya igihombo giterwa no kubura aho umusaruro ubikwa neza no korohereza ubucuruzi bw'ibikomoka ku buhinzi. Kubaka ubucuruzi mu rwego rw'ubuhinzi bisaba kwihangana no gukorana n'inzego nyinshi zirimo abahinzi, ibigo by'imari n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga. Alfred Nkubiri yagaragaje ko gushora imari mu buhinzi bishobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu. Inkuru ye yibutsa ko amahirwe y'ubucuruzi ataboneka gusa mu mijyi cyangwa mu ikoranabuhanga. Hari n'inzego nk'ubuhinzi zishobora kubyara ibikorwa bikomeye iyo zicunzwe neza kandi zigahabwa ishoramari rirambye. Alfred Nkubiri akaba abarirwa umutungo ungana na miliyoni 36 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 8 turasanga uwo bita Mugisha Joseph. Joseph Mugisha ni rwiyemezamirimo uzwi cyane mu rwego rw'ubwubatsi. Izina rye ryamenyekanye cyane binyuze muri Fair Construction, imwe muri sosiyete zubatse ibikorwa remezo n'inyubako zitandukanye mu Rwanda. Urugendo rwa Fair Construction rwatangiriye muri Uganda nk'ikigo cyakoraga imirimo y'ubwubatsi n'ibikorwa bya gisivili. Nyuma y'ibyabaye mu Rwanda mu mwaka w'1994, iki kigo cyimuriye ibikorwa byacyo mu Rwanda mu 1995, gitangira kugira uruhare mu kongera kubaka igihugu. Mu myaka yakurikiyeho, Fair Construction yatsindiye amasoko menshi yo kubaka imihanda, inyubako, ibitaro, amashuri n'ibindi bikorwa remezo. Kwagura ibikorwa no kubahiriza ubuziranenge byatumye iba umwe mu masosiyete azwi cyane mu rwego rw'ubwubatsi mu Rwanda. Mu buyobozi bwa Joseph Mugisha, sosiyete yakomeje gushora imari mu bikoresho bigezweho, kongera ubumenyi bw'abakozi no gukorana n'abafatanyabikorwa bo mu gihugu no hanze yacyo. Ibyo byafashije kongera ubushobozi bwo gukora imishinga minini. Uretse kubaka inyubako n'imihanda, ibikorwa bya Fair Construction byatanze akazi ku banyarwanda benshi kandi byagize uruhare mu iterambere ry'ibikorwa remezo by'igihugu. Uyu Joseph Mugisha akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 43 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 turasanga uwo bita Jacques Rusirare. Jacques Rusirare ni umwe mu banyemari bazwi cyane mu Rwanda kubera ibikorwa bye mu nganda. Izina rye ryamenyekanye cyane binyuze muri Amekikoro, sosiyete ikora amarangi n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu bwubatsi. Amekikoro yashinzwe mu mpera z'imyaka y'1980, mu gihe u Rwanda rwari rugifite inganda nke zikora ibikoresho by'ubwubatsi. Intego yari ugukora amarangi yo mu rwego rwo hejuru imbere mu gihugu, aho kuyatumiza yose hanze. Mu gihe u Rwanda rwakomezaga kwagura ibikorwa by'ubwubatsi, isoko ry'amarangi n'ibikoresho byifashishwa mu kubaka naryo ryaragutse. Amekikoro
yabyungukiyemo ikomeza kongera ubushobozi bwo gukora no kugeza ibicuruzwa byayo ku bakiriya bo hirya no hino mu gihugu. Urugendo rwa Jacques Rusira rugaragaza ko kubaka uruganda rw'imbere mu gihugu bishobora kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'inganda, kugabanya ibitumizwa mu mahanga no gutanga akazi ku Banyarwanda. Mu bucuruzi bwe yibanze ku kongera ubuziranenge bw'ibicuruzwa no kubaka icyizere cy'abakiriya. Iyo ni imwe mu mpamvu zatumye Amikoro ikomeza kumenyekana mu Rwanda no mu karere. Jacques Rusira akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 54 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatandatu turasanga uwo bita Koloneli Twahirwa Louis Dodo. Uyu Koloneli Twahirwa Dodo ni umwe mu bashoramari bazwi mu Rwanda, cyane cyane mu nzego z'ubwikorezi, imitungo itimukanwa n'ishoramari. Mu myaka yashize yubatse ibikorwa bitandukanye byamugize umwe mu bantu bazwi mu bucuruzi. Nyuma yo kugira uburambe mu buyobozi no mu bucuruzi, yatangije Jali Investment Limited. Iki kigo cyaje kwagura ibikorwa byacyo mu mitungo itimukanwa, ubwikorezi n'izindi serivisi z'ubucuruzi. Mu rwego rw'ubwikorezi yagiye agaragara nk'umwe mu bagize uruhare mu gutegura no guteza imbere amakoperative y'abatwara abantu n'ibintu. Intego yari ugushyira hamwe imbaraga z'abakora ubwikorezi kugira ngo serivisi zirusheho kunozwa kandi zikorwe mu buryo bufite gahunda. Uretse Jali Investment, izina rye ryagiye rihuzwa n'ibindi bikorwa by'ishoramari mu nzego zitandukanye. Uburyo yagiye atandukanya ishoramari rye bwatumye ibikorwa bye bidashingira ku rwego rumwe gusa. Inkuru ye yerekana ko kubaka ubucuruzi burambye bisaba kureba amahirwe ari mu nzego zitandukanye no kubaka ibigo bishobora gukomeza gukura mu gihe kirekire. Koloneli Twahirwa Dodo akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 65 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatanu turasanga uwo bita Egide Gatera. Egide Gatera ni umwe mu banyemari bazwi cyane mu Rwanda, cyane cyane mu rwego rw'ubuhinzi n'inganda zitunganya icyayi. Mu rugendo rwe rw'ubucuruzi yibanze ku gushora imari mu buhinzi bufite agaciro ku masoko mpuzamahanga. Yamenyekanye cyane binyuze muri Rwanda Mountain Tea, sosiyete ifite ibikorwa mu guhinga, gutunganya no kohereza icyayi ku masoko yo hanze. U Rwanda ruri mu bihugu bizwiho icyayi cyiza, kandi ibikorwa nk'ibi byagize uruhare mu kongera amafaranga igihugu cyinjiza ava mu byoherezwa mu mahanga. Uretse icyayi, Egide Gatera yashoye imari mu zindi nzego z'ubukungu, yabaye umwe mu bashinze sosiyete Peteroli SP, ikigo gikora ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli mu Rwanda no mu karere. Iri mu ishoramari ryatumye ibikorwa bye bitaguma ku rwego rumwe gusa. Mu myaka yakurikiyeho, ibikorwa bye byakomeje kwaguka binyuze mu gushora imari mu rwego rw'imari n'ibindi bigo by'ubucuruzi. Uburyo yakomeje gutandukanya ishoramari rye bwamufashije kugabanya ingaruka z'ihindagurika ry'isoko ndetse no kubaka ibikorwa birambye. Inkuru ya Egide Gatera yerekana akamaro ko kongera agaciro umusaruro w'ubuhinzi no kuwugeza ku masoko mpuzamahanga. Ni urugero rw'uko ubuhinzi bushobora kuba ishingiro ry'ubucuruzi bukomeye iyo buhujwe n'inganda n'ishoramari rifite icyerekezo. Egide Gatera akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 46 z'amadolari. Ku mwanya wa kane turahasanga uwo bita Hatari Sekoko. Hatari Sekoko ni umwe mu banyemari b'Abanyarwanda bazwi cyane mu rwego rw'ishoramari n'imitungo itimukanwa. Mu rugendo rwe rw'ubucuruzi yatangiriye ku bucuruzi bw'ikawa, aho yakoraga ibikorwa byo kuyigurisha no kuyohereza ku masoko yo hanze. Nyuma yo kugira uburambe mu bucuruzi, yatangiye gushora imari mu zindi nzego zirimo amahoteli, inyubako z'ubucuruzi, ubuhinzi n'ingufu zisubira. Ibi byatumye ibikorwa bye birushaho kwaguka no gukora mu bihugu bitandukanye. Mu myaka yakurikiyeho, ibikorwa bye byakomeje kwiyongera binyuze mu gushora imari mu mishinga minini. Uretse gushora imari, azwiho no gushyigikira ibikorwa by'iterambere n'imishinga ifasha urubyiruko n'abashoramari bato. Yagaragaje ko kubaka umutungo bisaba gutekereza igihe kirekire, gushora imari mu nzego zitandukanye no kwakira impinduka z'isoko. Uyu Hatari Sekoko akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 97 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa gatatu turahasanga uwo bita Regis Rugemanshuro. Regis Rugemanshuro ni umwe mu banyamwuga b'Abanyarwanda bagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu, cyane cyane mu rwego rw'itumanaho n'imari. Urugendo rwe rw'umwuga yagiye akora mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi n'ubushoramari. Azwi cyane nk'umwe mu bagize uruhare mu gutangiza ibikorwa bya Tigo Rwanda, sosiyete y'itumanaho yagize uruhare mu kongera serivisi za telefoni ngendanwa n'ikoreshwa rya interineti mu Rwanda. Mu gihe urwego rw'itumanaho rwari rugikura, ibikorwa nk'ibi byafashije kongera irushanwa ku isoko, kuzamura ireme rya serivisi no kohereza abaturage n'ibigo gukoresha ikoranabuhanga mu buzima bwa buri munsi. Nyuma yaho, Regis Rugemanshuro yakomeje gukora imirimo y'ubuyobozi mu rwego rw'imari n'ubwiteganyirize. Ubumenyi bwe mu micungire y'ibigo no mu ishoramari bwatumye agira uruhare mu buyobozi bw'ibigo bikomeye by'imari. Akaba abarirwa umutungo wasaga miliyoni 108 z'amadolari y'Amerika. Mu mwanya wa kabiri turahasanga uwo bita Tribert Rujugiro Ayabatwa. Tribert Rujugiro ni umwe mu banyemari b'Abanyarwanda bazwi cyane ku rwego rwa Afurika. Yavukiye mu Rwanda mu 1940, aza kuva mu gihugu mu bihe by'imvururu zo mu myaka 1960.
aba impunzi mu bihugu bitandukanye byo muri Afurika y'Iburasirazuba. Ubuzima bwo kuba impunzi ntibwamubujije gutekereza ku bucuruzi. Mu ntangiriro yakoze ibikorwa bitandukanye byamufashije kubona igishoro gito. Yaje kwinjira mu rwego rw'ubucuruzi bw'itabi, ari narwo rwahindutse inkingi y'ubwami bw'ubucuruzi bwe. 1975 yashinze sosiyete yaje kumenyekana nka Pan African Tobacco Group. Imyaka yakurikiyeho iyi sosiyete yagutse iva ku isoko rimwe igera mu bihugu byinshi bya Afurika birimo nka Nigeria, Angola, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Sudani y'Epfo n'u Burundi. Uretse ubucuruzi bw'itabi, Rujugiro yashoye imari mu mitungo itimukanwa, ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ubuhinzi n'izindi nzego. Kwagura ibikorwa bye mu bihugu byinshi byamufashije kubaka sosiyete zikomeye kandi zifite ishoramari rinini. Ababarirwa umutungo wasaga miliyoni 280 z'amadolari y'Amerika. Wowe tugeranye kuri uyu munota ndagushimiye cyane, ariko hari ikibazo gito nifuza kukubaza. Ese urakeka ku mwanya wa mbere hariho uwuhe muyobozi? Igisubizo cyawe gishyire muri comment. Ku mwanya wa mbere hariho nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Akaba yaravukiye Itambwe mu cyahoze ari Perefegitura ya Gitarama mu mwaka wa 1957. Mu ntangiriro z'ubuzima bwe, umuryango we wabaye mu buhungiro mu gihugu cya Uganda, aho yamaze imyaka myinshi akurira. Nyuma yo kwiga no gukora ibikorwa bya gisirikare muri Uganda, yabaye umwe mu bayobozi ba Rwanda Patriotic Front (RPF). Mu 1994 nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, yabaye umwe mu bayobozi bagize uruhare mu kongera kubaka igihugu. Mu myaka yakurikiyeho, u Rwanda rwashyize imbere gahunda z'iterambere zirimo kongera ishoramari, guteza imbere ibikorwa remezo, koroshya ishoramari ry'abikorera no guteza imbere ikoranabuhanga. Muri icyo gihe hubatswe imihanda mishya, ibikorwa by'ubucuruzi biraguka, kandi Kigali ikomeza kuba imwe mu bigo by'ubukungu muri Afurika y'Iburasirazuba. Muri manda ze nka perezida, u Rwanda rwagiye rwongera umusaruro mu nzego zirimo ubukerarugendo, ubuhinzi, ubwikorezi n'ikoranabuhanga. Gahunda nka Visit Rwanda, Kigali International Financial Center n'izindi zagiye zigamije gukurura n'ishoramari mpuzamahanga no guteza imbere ubukungu. Umutungo wa Perezida Paul Kagame ukaba uri hagati ya miliyoni 485 na miliyoni 510 z'amadolari y'Amerika. Wowe turebanye iki kiganiro kugeza kirangiye, ndagushimiye cyane ngusaba gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro bizakurikiraho.